Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo ukomeza ihirikwa ry'ubutegetsi bwa cyami igitarama n'itegurwa rya kamarampaka. Umugabo Colonel Giro JST asobanura uko uyu mugambi wo gukuraho ubwami wiswe kudeta. Umugabo Colonel Giro JST asobanura uko uyu mugambi wo gukuraho ubwami wiswe kudeta do Gitarama wateguwe na Parmehutu, ariko nawe akaba yarawugizemo uruhare rukomeye. Abisobanura atya mu gitabo cye. Ku mugoroba wa 25 Mutarama 1961 mu masaha y'ine z'umugoroba, numva umuntu uvugira inyuma y'urugi. Fata imbunda yanjye, ngiye gukingura mbona ni Kayibanda ugeze iwanjye mu buryo busa n'amayobera. Naramukinguriye muha intebe aricara, mubaza impamvu imugenza muri iryo joro kandi bitari bisanzwe. Aransubiza ati, nsize imodoka yanjye nko muri metero 200 kugira ngo hatagira umuntu mbona. Twiriwe igitarama tuganira, none nje kugusaba inkunga kugira ngo tubashe gukora ibyo twiyemeje. Uko tubibona ibintu ntibimeze neza ku ruhande rwacu. Mu gukerereza itariki y'amatora kugeza igihe kitazwi, umuryango w'abibumbye wahaye amahirwe uruhande rushyigikiye umwami wo gushyiraho ubutegetsi bw'iterabwoba. Intumwa z'umuryango w'abibumbye zizakora ku buryo amatora akorwa mu gihe UNAR ishobora kuyatsinda. None ni wowe twizeye, dufashe. Sinari nzi icyo ashaka kunsaba, ariko namwizeje ko nzashimishwa no kumufasha nk'uko namufashije mu bihe byose byashize. Yarakomeje arambwira ati, twese abatowe mu matora ya za komine turashaka guhurira igitarama kuko dufite ubwisanzure bw'imbere mu gihugu. Muri iyo nama tuzakorera hariya habera isoko, tuzahita twemeza ubutegetsi bwa repubulika, hanyuma duhite dukorana amatora. Tuzatora inteko ishinga amategeko, perezida wayo ndetse na perezida wa repubulika. Arangije araceceka, muha ikirahure cya wisiki kugira ngo ampe umwanya wo kubitekerezaho. Uyu mugabo akomeza asobanura neza ukuntu uyu mugambi waje kuwunozaho, agira ati, nyuma yo kubitekerezaho cyane, byarangiye mfashe icyemezo cyo kuzabyitwaramo nk'umuntu utari ubizi. Namwemereye rero kumufasha ku bijyanye n'ibikoresho bizakenerwa mu nama, gutwara abazayitabira, kubaka tribune y'aho inama izabera ndetse no kubashakira indangururamajwi. Ariko namusabye kutagira icyo avuga na kimwe ku byo twari tumaze kuvugana. Nguku ku mugambi wo guhirika ubutegetsi wasohorejwe igitaramo wapanzwe na Parmehutu na Colonel Giro JST. Twasobanuye neza ko yari rezida usanzwe w'u Rwanda woherejwe kubungabunga umutekano mu gihugu. Ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi byibasiraga abatutsi bugitangira. Mu gutimiza iyi nama rero, abayobozi ba Parmehutu babinyujije mu ijwi ry'uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Yohani Batisita Rwasibo. Maze ku itariki ya 28 Mutarama 1961 ahamagaza inama y'ababurugumesitiri n'abihayimana n'abajyanama konseye. Nk'uko tumaze kubisobanura, amamodoka yo kubageza igitarama aho iyo nama yagombaga kubera bayahawe na rezida usanzwe, naho umutekano w'aho inama yagombaga kubera ukaba wari ucunzwe n'abasirikare b'Ababiligi. Kuri gahunda y'inama bagombaga kwigira hamwe ibijyanye n'umutekano muri rusange, nyamara bahageze inama ihindura isura. Abitabiriye inama bemeza ko hagiyeho ubutegetsi bwa repubulika nk'uko byari byateguwe mu mugoroba wa 25 z'ukwa mbere 1961, ndetse ko ubwami busezerewe. Hahise haba amatora ya perezida wa repubulika, aho abakandida babiri bari bahanganye ari bo Dominiko Mbonyumutwa wa Parmehutu na Yosefu Gitera wa Aporosoma. Nyuma y'ibarura ry'amajwi, Mbonyumutwa yatowe n'abantu 2391, naho Gitera agira amajwi nyuma y'ibarura ry'amajwi, Mbonyumutwa yatowe n'abantu 2391.
83%, naho Gitera agira amajwi 433, 15%, bityo Mbonye umutwe wabaye perezida. Hahise hanatorwa inteko ishinga amategeko igizwe n'abadepite 44, aho Parimehutu yari ifitemo 40, ikaba yari iyobowe na Joseph Gitera, ndetse banashyiraho guverinoma yagombaga gushyirwaho na Gregoire Kayibanda. Uyu mugabo yemeza neza ko yari hafi aho akurikirana ibirimo kuyibera, amagira ati: nari mpari mu ibanga kuri uwo wa gatandatu udasanzwe tariki ya 28 z'ukwa mbere 1961, nari ndi kwa Patine, administrateri wa teritwari, akaba n'inshuti yanjye. Imbere y'imbaga y'abantu benshi, ibintu byose byagenze neza uko njye na Kayibanda twari twabiteguye. Iyi guverinoma ya Kayibanda, abashakashatsi bo mu kigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro bemeza ko yo yari nk'ikimenyetso gusa, ntaho yigeze itangazwa haba mu binyamakuru bya leta cyangwa ngo inamenyekane ku buyobozi bw'Ababiligi bari barakolonije u Rwanda. Ariko Alegisi Kagame wavuga ko iyo guverinoma yari igizwe n'aba bakurikira: Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Uburezi Kayibanda Gerigori, umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri Rusingiza Ndekwe Otto, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Rwasibo Jean Baptiste, Minisitiri w'Ubuhinzi Bicamumpaka Balthazar, Minisitiri w'Imibereho Myiza n'Impunzi Hakizumwami Jacques, Minisitiri ushinzwe ibya tekiniki Sindikubwabo Theodore, Minisitiri ushinzwe ubukungu Babamenshi Kalisiti, Minisitiri ushinzwe iby'imari Cyimana Gasipari, Minisitiri ushinzwe ubutabera Makuza Anastasi, Minisitiri ushinzwe ibibazo byo hanze y'igihugu Unyangaju Aloyizi na Gasingwa Germain. Uyu mukoroni ngo yababajwe no kuba iyi guverinoma yashyiriweho i Gitarama nta Mubirigi n'umwe wari urimo, agira ati: aha nicujije kubona muri aba baminisitiri n'abanyamabanga ba leta bagiyeho nta Mubirigi n'umwe urimo. Banatoye kandi abagize urukiko rw'ikirenga: Perezida Zeyimana Isidore, Visi Perezida Shamukiga Daniel, aba bakunganirwa na Ndahayo Claver, Sakerere Narcisse na François Eckermann waje gushyirwaho nyuma. Ibi byose bimaze kuba, Ububiligi bubimenyesha umuryango w'abibumbye, kandi ari wo wagombaga kubigiramo uruhare rugaragara mu itegurwa ryabyo. Niyo mpamvu umuryango w'abibumbye wasanze Ububiligi bwabigizemo uruhare, bityo mu myanzuro yafashe mu nama rusange yawe yabaye tariki ya 27 Werurwe 1961, ugaragaza kutishimiye na gato imyitwarire y'Ububiligi mu bibazo byari mu Rwanda icyo gihe, ndetse ushyira tariki y'amatora mu kwezi kwa Kanama k'uwo mwaka. Wanasabye kandi ko hajyaho guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Uyu mugabo akomeza avuga ko guverinoma y'Ububiligi yakiriye neza cyane iki gikorwa, ariko ngo umuryango w'abibumbye wo waracyamaganye cyane, abivuga muri aya magambo: